келдік. Братан айтпады үле. Товарны вид бұзбағыла деп. Өтірөчі Исаков диплом алуға келді. Бүгін қайсыл жақтан майрамдайсың? Көп қарауыз. Бергенсің, брат? Қандай шек бергенсің? Алло, милиция! Күшті! Неменен 2 жылға кетесің? Senin аты жөнің өзгеріледі. Кылы СИЗОға кіресің. Ассалаумағалейкум. Адылов, Абай. Я. С вещами на выход. Давай. Лицом к стене. Тур давай. Мен оқ. Бұл үйдің өзінің ережелері бар. Біріншіден, ақырын, тыныш жүрсің, саға ешкім тибейді. Екіншіден, мен ұқсаң, сен мен бары жақсы болады. Моғын арап, үйренер.
Бул сенин жумушуң. Так, жеттер, перчатканы чечебиз, жойлобуз. Сен жоопту ишиң эмне башталат? Кыскасы иш мындай. Бишкек шаарында жана Чүй облусу боюнча жашы 20-30га чейинки жаш кыздар дайынсыз жоголуп атат. Түшүнүп атасыңбы? Кылмыш топ белгилүү. Бирок далилдер жок. Эң башкысы топтун башында кимдер турат билбей атабыз. Онда Абай Кадыровдун жаңы өздүгү боюнча маалыматтар бар. Эй, алипе жаттагандай жаттайсың. Түшүндүңбү? Жарайт. Кылмыш топ боюнча да маалыматтар ушул жерде. Жакшылап таанышып чык. Бас. Бул сеники. Дареге жазылуу. Бул ким номери? Абайдын ата-энеси автокатастрофада каза болгон. Бир тууганы жок. Жалгыз бала. Болгон жалгыз тайкеси бар, ошонун номери. Ошондо тайкем каякта азыр? Маңдайыңда отурбайбы? Мен сенин тайкең болом. Атым Темир. Менин атым Абай. Мен менен гана байланышасың. Анан экөөбүздүн жолукчу жерибиз только ушул зал. Сени кууда да эч ким көрбөшү керек. Анан жанагы маалыматты дагы бир жолу айтып коеюн. Алипеде жаттайсың. Түшүндүңбү? Жарайт. Кеттик. Ой.
Эже, сабыр кылыңыз кичине. Кызыңыз акыркы жолу кайка чыгып кетти эле? Kızım akırkı жолу kurbu kızımdan tuğan gününe varıp geleyince de ruhsat sorap çıkıp ketken boyunca çok. Ошол курбугуңуздун номери бар болсо мага бергейсизби? Бар. Берейин. Азыр. Суранам силерден. Мен кызымды таап бергилечи. Биз сөзсүз кызыңызды таап беребиз эже. Баары жакшы болот. Рахмат. Рахмат. Мо маштаңды столго көрсөтүп койбосоң болбой калыптыр. Каякта эстүү? Биринчи могу жоголгон кыздарды таап алуу. Муну шашпай деле жасатабыз. Бир күнү могу точно бузулат, талаада калып калабыз го. Алло? Алло, Саламатсызбы? саламатчылык. Бул ким? Менин атым Элиза, журналист болом. Ооба. Сиз Анаранын курбу кызысызбы? Мен Анаранын курбусу болом, ооба. Ошо курбу кызыңыздын жоголгону тууралуу маалымат алайын дедим эле. Эртең Дипломат деген кофейняга келе аласызбы? Макул, сиз айткан жерге барайын. Рахмат, анда эртең көрүшөбүз. Рахмат. Көрүшкөнчө. Айда кеттик. Точно талаада калабыз го, маштаймен. Assalamu alaikum. Жігіттер, лабораторияға барасыңдар. Товарларды аласыңдар. Барлығы бар атырат көресіңдер. Все, хорошо. Братан, товардың ақшасы. Жарайсың.
Салам алейкум. Милиция қызматкері Төленов Руслан. Документіңізді көрсек болады. Документ? Мен документімен сіздердің не ішіңер бар? Байке, бұл жерді қоғамдық жай дейді. Бұл жерде ешкенге болмайды. Бұл жер қоғамдық жай өлі. Байке, нормально сұранып отқандай нормально документін көрсет қойшы. Сен не нормально сұрап көрді? Мас болып қалыпсың, жүрші роғдыға, нормально теріштіреміз. Маке, қырма! Қырма! Қой бер! Қырма! Қой бер! Қой бер! Қырма дата! Рахмат мырза. Атың кім? Абай. Қанат. Канада қойсаң болды. Жақсы. Давай енді, брат, мен кеттім. Тоқсан. Көп барыш керек. Киімдерің алып қалды. Тінілі ғой, брат. Ал клуб біздекі деп қой. Керек болса, камераларында өчір салған. Киімдеріңді алдар алып қалды. Машина бар? Жоқ. Андай, жеткіріп қойыз, Нұрс, машинаның местоположение уже там ушел, жүрге айдап келші. Давай, батыр. Hazır. Ballar geledi. Şurada. Что там, родной, слюйсің бана? Не іш қыласың? Мұндайлы? Азыр қошылем. Жоқ, чекпе. Спортсменсің бе? Боксмен машығам. Көрдің? Мен bir udarмен bastırıp düşürdün bu. Var yok. Anne, sarının oynalara қатысып отырсың? Қайдан? Жаңыле, сіз одан шықтың. Қашан? 3 күн болды. Аз жұмыс таппай жүрем. Мен ошол жерден шыдап қойсам болады. Отатқач.
Родной ертеңгі саат 9-да клуб жаққа келді. Шашпай, сөйлешелі. Все жарайды. От души, а так? Абда? Талай. Квартираның квартплатасын төлеш керек. Хозяйка чалды. Сен өзің тажаған жоқсың ба? Қызыбыз да чоңайып қалды. Қачан өзінің квартирасында жашайбыз? Молчание шашпай сөйлешелші. Тамақшы болшы нормальный. Чыдап, бұйырса болады. 7 жыл болды мен чыдағаныма. Бұйырса алабыз. О, қандай? Салам алейкум. Алейкум. Қандайсың, тәке? Кел. Қызымдың курткасы үйде қалып қаптыр. Ошоны беріп қойын деп келдім. Еттімілі қой өйт білім. Ой, ештік ол. Өзі алып кетмек бізде. Ой, ештік ол. Кир. Қандай алмас? Ой, қандай аш? Жақсы. Жүр, кир чайчы. Ой, кир. Бас. Кир. Жүр. Тіпек. Кел. Рахмат. Талай. Уж сен Интаско жашауын тажаған жоқсың бұл. Андан көріп мен охрана агентствоңа кіріп албайсың ба? Жоқ алмас. Сен анан не? Өмір бойы ушул кичинекей үйдө жашап өтөсүң ба? Иә. Енді сен баштағачы досым. Анын бір ал. Салам алейкум, абай. Алейкум салам. Чайдан тренировкадан келтасың.
Ооба. Жумуш бар сага. Не жумуш? Отырсаң көресің. Мурат, сен жумуш издеп атпадыңбы? Не у? Ичинде меф бар. Тетиги даракты көрдүңбү? Ошонун түбүнө көмүп туруп, акырын басып кетишиң керек. Не, бұл опасный да. Жаңа эле централдан чыксам, кайра түшкүм келбейт. Жок, кылбайм мен. Абай. Сен азыр ким жумушка алат? Жаныңды багайын деген оюң барбы сенин? Ишеничтүү эле анан. Эгер камалып калсамчы, бүтүрчү бирөө барбы? Ал жагын ойлонбой эле. Бүтүрөбүз. Ким бүтүрөт? Ким экен сага кандай айырмасы бар? Ушул акчаңды алсаң болду да. Канча бересиңер? Сен биринчи атып келчи. Анан көрөбүз. Жоң жигит, токтосоңуз. Салам алейкум. Милициянын ага лейтенант Жолдош. Бизде рейд жүрүп атты эле байкеси. Документтериңизди текшерип, сумкаңызды карап койсок болобу? Так. Сумкаңызды карап коелу. Уурдатып жатам кимге жаштыгымды, улгайды сени көпкө көрбөй көзүм. Көдөндү жарып чыккан үшкүрүккө окшото берчү болдум өзүмдү өзүм. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө бакыт
деп сени мага берген дүйнө, сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө, сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Ордуңду толтура албайсыздай күкүк, муканган күкүккө да убал керек. Мендеги сүйүү менен бул тагдырда бактысыз болууга мүмкүн эмес. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө, сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Түгөн күн келет менин күтүп жүрүп, күтүүдөн кетти айлам күйүп, кагазды өрттөсөң да гүл калат, жүрөгүм гүл калтырбай күйүп жанат. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө, сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Мен үчүн сени сүйбөй коюу күнөө, бакыт деп сени мага берген дүйнө, сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган, бары жалган, бары жалган, бары жалган. Абай сыноодон өттү. Анара менен акыркы жолу каяктан жолуктуңар эле? Клубтан жолукпакпыз. Сен акча издегенди көрбөйлүмүн, е? Эгер мага балдар келип жабыш баштаса, камераңды сразу алып чыгып тарт, макулбу? Желание барбы? Давай. Келейин деп калдыкпы? Токтот койгулачы. Кой берсиң? Токтот койгулачы. Болду, токтоткула, мен түшөм деп. Кой бер деп, түшөм деп.